Inkoko za broiler ni ubwoko bwihariye inkoko zororerwa inyama gusa. Izi ntizimeze nk'izindi zororerwa amagi cyangwa izo mu rugo. Zikura vuba cyane, zishobora kugera ku biro byo kugurishwa mu gihe gito, akenshi hagati y'ibyumweru bitandatu n'umunani gusa. Ibi bituma ziba umushinga mwiza w'ubucuruzi. Ubu bworozi ntibusaba ubutaka bunini. Bushobora gukorwa n'abantu batandukanye, abagabo, abagore, urubyiruko. Inkoko za broiler zihindura ibiryo ziryamo inyama vuba, aricyo gituma zikura bihuse. Mu Rwanda, inyama z'inkoko zikenerwa cyane mu miryango, muri za resitora no mu mahoteli. Isoko riyongera uko igihugu giteye imbere, kandi leta ishigikira gahunda zo kwihaza mu biribwa. Mbere yuko imishwi igera iwawe, ugomba kuba wateguye neza aho izaba, inzu isukuye kandi yaratewe umuti bibura ibyumweru bibiri mbere. Shiramo ibikoresho byose, ibyo kuriramo, ibyo kunyweramo, ibitanga ubushyuhe, n'uruziga rwa brooding guard. Mu cyumweru cya mbere ubushyuhe bugomba kuba hagati ya 30 degrees Celsius na 35 degrees Celsius. Ukoreshe amakara adatanga imyotsi, amatara atanga ubushyuhe, cyangwa ibikoresho by'amashanyarazi. Iyo yegeranye cyane ifite ubukonje, iyo yigijeyo ifite ubushyuhe bwinshi, ikwirakwiye hose niko ubushyuhe bumeze neza. Mu masaha ya mbere, baha amazi meza arimo isukari nkeya cyangwa imyunyungugu kugira ngo bagarure intege. Nyuma ya masaha 2-3, tegereza starter ku mpapuro cyangwa mu tuyunguruzo duto. Isaso igomba kugira nibura santimetero 5 kandi igahora yumutse. Sukura ibyo kuriramo n'inyweramo nibura kabiri ku munsi, amazi ahindurwe buri munsi. Kuramo umupfu wako kanya, kandi uhe umwihariko urwaye kugira ngo indwara zitandura. Gukurikirana imishwi, buri gihe bigufasha kumenya ikibazo hakiri kare no kugikemura vuba. Nimugoroba, ongera urebe ko ubushyuhe amazi biri ku rwego rukwiye. Ibyo nibyo bitanga intangiriro nziza y'ubworozi bwa broiler. Hindura ibiryo buhoro buhoro mu minsi 2-3, uvanze starter na grower. Kuramo uruziga, teganya 1 metero quadrado kuri buri nkoko 10 kugira ngo ziryane neza. Umuti w'umwuka, winjize umwuka mwiza usohore mubi, wirinde ubushyuhe n'imyuka mibi. Ku minsi 21 na 28, pima 5-10% by inkoko kugira ngo ukurikirane ibiro. Ku munsi wa 28, intego ni bibura 1 kg. Ibinanuka bishobora guterwa ibiryo bidahagije, ubuziranenge buke cyangwa indwara. Iki ni igihe cyiza cyo gumboro na Newcastle, ukurikije gahunda ya veterinary. Tangira kuvugana n'abaguzi mbere, ubamenyeshe 2-3 ibyumweru mbere. Abacuruzi bato, resitora, amahoteli, n'abaguzi ku giti cyabo. Gutegura isoko hakiri kare ni rimwe mu mabanga y'inyungu. Igenzura umwanya n'umwuka mwiza bigaragara mu gukura neza. Iyo zigeze ku minsi 29+ zinjira mu finisher phase. Finisher ifite ingufu nyinshi, proteine nkeya kurusha grower, hagati yo kongera inyama n'ibinure. Hindura buhoro, uvange ibiryo bisha n'ibishaje kugira ngo igogora ritahungabana. Jya ushiramo gake kenshi kugira ngo ibiryo bihore bisha, wirinde ibyangiritse. Amazi meza ni ingenzi, iyo abuze zihita zireka kurya. Ku minsi 35 na 42, ongera upime kugira ngo umenye aho ibiro bigeze. Ku munsi wa 42, intego, bibura 2.5 bigenderwaho mu giciro. Niba ibiro byagezweho ugirana amasezerano isoko umushinga wawe ugiye gutanga inyungu. Isuku, ibiryo bihagije, na n'amazi meza ni ishingiro ry'intsinzi. Hari ubwoko butatu bw'ingenzi, pre-starter, starter, grower na finisher. 0-14, starter proteine nyinshi, ifasha gukura vuba. Umushwi umwe arya hafi 1 kg. 15-28, grower 20% proteine, inkoko imwe ishobora kurya 1.5 kg. 29-42, finisher 18% proteine, inkoko imwe ishobora kurya hafi 2 kg. Muri rusange, broiler imwe ikenera nibura 4.5 kg y'ibiryo kugira ngo igere ku biro byo kugurishwa. Cyumweru cya 1, shira ku mpapuro, nyuma ukoreshe imirongo, ibyo kuriramo bihagije, gaburira 2-3 inshuro ku munsi, ntutegereze ko bishira burundu. Intwaro ya mbere yo kurwanya indwara ni isuku. Inzu isukuye, isaso yumutse. Isaso itose itera indwara z'amara nka coccidiosis n'izindi. Sukura ibyo kuriramo ni buri munsi wumutse neza mbere yo kubisubizamo. Gumboro, hagati y'umunsi 10 gusubiramo 2028. Newcastle itangwa muri ibyo bihe, ukurikirane inama za veterinary. Inkingo zitangwa mu mazi, mu maso, cyangwa mu mazuru ukurikije amabwiriza. Reba ibimenyetso by indwara hakiri kare, kwiheba, kutarya, gukorora, guhitwa, kugenda nabi. Shira ukwazo izirwaye kandi uvugane na veterinary ako kanya. Gabanya abinjira, shira akabasi ka disinfectant ku muryango, kandi ukoreshe neza. Ntutize cyangwa ugurize ibikoresho, inkoko nshya zishirwe mu kato ibyumweru bibiri. Igihe cyiza cyo kugurisha, hagati y'ibyumweru 6-8, ubusanzwe ibiro 2-3. Gusunika igihe byongera igiciro cy'ibiryo kurusha inyungu.
Andika byose, imishwi, starter grower finisher, inkingo, isaso, amashanyarazi, amakara, amazi, nibindi. Urugero, wasohoye 500 thid, winjiza 700 thid, inyungu ni 200 thid. Ushobora kugurisha kubaturanyi, abachuruzi babinshi, ama hoteli na za resitora, tangira kuvugana mbere y'igihe. Mu minsi mikuru igiciro kirazamuka, kugurisha zabazwe byongera inyungu ariko bisaba isuku n'ububiko bukonje. Ntutangirane n'inkoko nyinshi, tangira na 50 cyangwa hano banzirize ubumenyi. Ntutegereze imishwi, tegurira byose mbere. Reba ubushuhe buri gihe cyane cyane mu byumweru 2 bya mbere. Gira gahunda ya buri munsi, amazi, ibiryo, isuku, ubushuhe, mu gitondo, ku manywa, nimugoroba. Ukomeze kwiga, ubanze ubaze abahanga n'undi morozi. Tuchike intege niyo ubwambere bitagenze neza. Intsinzi mu borozi bwa broiler ishingiye ku isuku, ubushuhe bukwiye kugaburira neza n'inkingo kandi kumitegurire miza. Fata ya mbere, tegura neza kandi utangire urugendo rwawe. Amahirwe masa.